sedang ini di Sakri di Ublay yang baru step. Wapan bismil program kemudian buat pendidikan sen. Kepot student teman-teman santai usaha mengilang di wine start di sen. Don di wine lang di HB. Nyopan pulih berwine akan jaga dengan teman san atlet Tommy. Nama di situ by melawan entah lapan baik teman san SJ di sound. Sepuluh yang di wine. Kecing keren yang kuat kecing yang di-invites dalam Sharman. Ada yang tentang benar kecing free yang muat jubili dari Ruben yang Utah ekspor jual kecing Isnot Seni. Ini akan penher yang lama jubili dari tenusan Kielser muat jual Sheila Presbytery. Tentang lo kecing penher balon ban pendar income dari Ruben Desain Profesor. Nada tenusan Lesau tenusan JR Kol. Kecing rumah ilang itu Timson, kecing pulih ke history jangka balang. Dari teman saat di Alkoy, New Bandung, kecing Ainu, Kuaya, nak kecing iseng nak jangka balang, nak kecing iseng samlah jangka balang. New kecing rumah ilang di HB, nada kecing keren pli ke tim. Tolong seluruh patangnya ke bawah, wan keren yang di tim dan teman saat yang set. Kecing pernah bad, kecing ya rumah ilang. Bat habin balawai untuk kejingisan kum babalam ni lapan baik ba yin ot yoke hang tengah mak aswa bangin yo banesi bentalan de kalau kejing benta na kalian juga jubli kumti meresta kane dungkas ni bisi prai kaba ulaa karpan tungin ya kemen lan senio akan pernah menjing duai upa jongi upa benen ni ayu inu trai namar kane resmi kababil ai ni kum kapalang ya kabagin sakri bangin pendon buram ya kejenggon kat kecoma rengkalam bat kabalang ni, ar pamilayang lampu rabi, ya kisispa arsan klik nam, abang nilaya sekman, bat lembah junglu senam, agni resmi kepada kesidrek junglu nai Oktober, junglu senam ar pulai, nilai kot kok rabi yang bangin sedang. Ya kabangin pli, ya kene kecing rakhe kejungi, ya kene ke jubli, cingdak sirpa ar pusan senam. Kumtang ya imu itu try, namar kiai ke baro, ya keba melale. Bat agane ke por nyai ki me kupa, ya kene ke por ke basta, dom kecing mane, bat kecing sakri kejungi ulai, kapurong kalau kejungi kupa. Kerana kita mencintai pan, amen. Teman-teman tunggu di sekeri ulai, dah kebangin ya solang, dah kenapa jiwai, kaba aspa arpunyo, kenapa jiwai, kaba aspa arpunyo. Niu ia me aplai bala berro, nama ke gospel. Jesus, haleluya, amen. Habang ilong hakayeng berdidum, lawan kejingsai, haleluya, amen. Semangat. Yengo ya me ablei ba la baro na marca gospel na marca gospel na marca gospel Jesus hallelujah hallelujah hallelujah
ban kuliah berdua di teman-teman IS Risa. Hai semua pengindo ya kawan, hai surprise gitu baik. Ngan pensno ya di live di nongren di pemina pansiam naga kitab Isya kebenong kepasan wan kadekat kebenong untuk tata unsur ro naga curi kitab Isya kebenong kebenong kadekat kebenong patung jo nakimika kitab Indonesia kebenong kebasan kadekat kabat mulai itien iba ong kumi tuki tokop yana kabor usen tokop yana kijantok baitenat ko Jerusalem Nasional kabukut nadu mentang bom sembakot siya. Wat basang kinomwan su apa. Tukenter yalade nakadauman. Tugen tusyong ko Jerusalem. Ulat yalade nagijingkong karendang jongka. Ukakun rang kasiyan. Tugen tutengsan namargajinsa jongka kalawan. Wat kapurang putrang kalami. Apa? Kawa kisan kala romo yati kata kawa berim kawa kisan ken kamensim jonga tu nangyan da kabor jai unkaku linya payo bei kecing tuai Papa jumi ubah ning idamnya kawan ayu ye mekrat pe hagenikas jongkanikas ni Kanung idap nagajing kuman kutray paminyo banyo iya kapurong kajongme kapame nalapan pang hapdeng jongi hagati kapur kalong kapur kapagkaman bat kapur kabansa jingkin mau haga history kajongi kabangi em don hagati kasla jongkan kakandong banya syamang kumne kumkikon jongkap alam Kendrat baik kat mengidap dah kejing keman, ya kejing itba kejong mah. Kapa me melaya lam yangi, mela penong yangi kumne kumangilong. Habdeng kimet kibakut kibakia, iyo ia kawan ya saki wan ya keu. Hagen kejing kebak pintang kejong mah putra. Hagen mengilat teh kenang ya ka, ban penitnat ya ka. Wat kani kedai kap uram ke jong kat nutam ko kedrapi ya ke jing sumar ke jong ka pemela sumar ini kat hadu kani ka khlemat ka pemerintah irayo ya ke banjam ya kani ka snan ka waski sentinel jubilee celebration au lei kalong ka jing kuman ka bangiyo bansdang ya kani kajing rakhe kajong iya kajing dam chispa arpusan snan abang ipai ya kisnam kibaladam nginam la ya kaban ong batkan batai ko keblati ya kajing kajong mah kabang mela kerpu mela pelong ya kini kabalang kajong ihani gila sam gila mangroy bat nakani kabalang gila penni ya kinong serai kibang mela khat ya ki kat no au lei ni dak na kajing keman mela penni ya kinong yalam kinong sunsa haka imang kasamang kani kai paro kalong kadak ka pembe mela penpang haka jing em kajong ayung inong bilai mak chong me gotra sem yengi bom banilong yemma bantik kai banja Nangni sekmat haka jingem kajongi Enrai ngidan ya kan ko wei kajing kerman Badai tang mame au play Uban ri uban sumaringi
bangin yo ia ke ban pedang ia ke jing sok jing keman wat lah pedang jom kibor kiba wat kijing tenju ke jing em ke jogi ya rap au play ladu pas dan jom ke jing setri kabangi sayo ia ke ban pli ya umot sa jing kemau ada jing rakhe ke jogi ya ke was di sentinel Jubilee celebration au play to isnai ya ke ban kerku ya ki benta baro ki bangin sayo ya ke ban sedang mentah hadu bangin petkut ya ka yelio hi ya ka puram ka jongma ka bambe men tension ka tin ka jongma ka bangi ngilap le ka begitu yang hi ka baong toki to kop ya la ka bor ko sen to kop ya la ki jan kop bat punta ni dei ya ka bangin kentero ya ka dawat ka berem bat ngin pong ya ki jan ki batmai kenrapi gi ya ke tim ke jongme ke bakal ke tim ke keren hapleng jongi bangin loksur bangin ang yad da kabor wat na hapleng jong kijike ki bangi ngim ma bantep kay banja and rai ai ti shanya ame kotrai to isnai ya ban kursan ai bo yang ki brir betlan ni train na kapta ka jongme ni shagri na kapta ka puram ka jongme kai te atrai ka bangi ngin saya kendo and rai ka jingat ka jongi ka long badai tang ma me ublai uban don haswa ya ka jingem ka jongi kerku au ublai ya kini ki benta paro ki bangin sayo ya ka ban pendam kantam ne ha ka bangin sayo ya ka ban pli yo ni mot sa jing ka mau ya kini ka jing rakhe ka jongi ya kini ka kuas sentinel Jubilee celebration kerku au ublai ya ki benta paro halu ka benda penwai ya kini ka jing ya senglang ka jongi ha ka kerteng ka jong Yesus amen. Ubleng kerku nakam lagi ni kiri kuliah, yang kia kabakoi kajingu, kajing kulai kuas kui Centennial Jubilee, nakam ta jong ilang baro ki para pemedi, kita dorang agak yang kajong kura kum juru kerpang nakam tagi tu ki baro ki bom semla ya kabani don kalam bandi agade ka Jubilee kaba kum kabalang nyo barake nakam tajo ki yole se gidona gilu ki down ki babi gilu nimlawan lain dari jingpang di sistem lain dari gilu ki jinge gilu pi simat nak benta jong piru nyai ulai was we Centennial Jubilee celebration baro agak kerja yang berkaitan kajung try jongi uji express aswa bagian segmen yui balapu hangne program ya kajing keren ligot bat kajing keren pediang ya ki enbates ngayen hangne hagale kupor nagal yang kabalang ban penpang mengonge ya kajing ayu bat ikjing don kan kajung blai bau blai ulah don kan lembar blai laming lengba jung kisni ki por baro kat hadu bang ilapoi sang ni umau jam bat abang layang hang ni hagale por ngayen ban pediang na benta baro kitu ki enbates kibangi kum kabalang
ngila khot kerpat ibi ba peniron kalam mani banyak kemelam ya kene jubli kene kapua ni pediang subharu ya ki pastor kita men pesan baru ke banapo ban kibana ba kumjuro ngiso kemen habang yu khamtam ye ki kun ki siu ki jungi apa jung kapalang hak ba gene por yu ka khmat ba bhabreu ki jungpi ya ba bila bane ran kalam mani ya banyo ya kene ki jing sagri ka jubli kum ka jing dap sipa arkusnam kabarang ka jungi kene ki jing dap sipa arkusnam jong kabarang Presbyterian Maupen kalong ka ai kaba ngia banong ba kalong kaba suwe ya kaba nginong bangin perhan sabang ka jinja sakman jong kabalang kajungi kabalang Presbyterian Maupen kala long kabalang hakaba ni ya nanti ya ki jinge bubur haga jinya nanti kajungi nadu kilong suwa kibala stang ye kabalang hangne hadu kali kesnam sispa hosan snam wat lakatar kabalang Presbyterian Maupen kam simayo ban rakhe ya ka silver jubilee ya ka golden jubilee ya ka platinum celebration jubilee ya ka centenary celebration jubilee Henry yo ya ka ne por ngil rakhe bet ya ka jingdap sispa hosan snam jong kabalang ka quiz centennial jubilee celebration ngisgoe kapan ayu yo blai nagamanta kini ki baro kibau blai lo penskam yani kum kabalang hadir bangila sugri ya kaban rakhe ya jingdap sispa arsan snam jong ka balang kajungi tikum sibenta lamba jong kene bijing rakhe hagbangi sapnya sakman ni swabangin pli ya umur sa jing kenau umur jubli ya ubangi sapli hangte haba dia ketangin penut ban penher ya kal lama jubli kungjuru ban pelat ya ki balon jubli kat bangi dalle kumta ya kane ni sakarpat ya bi ka jingi sang baro koi bangin ye yang haga jaka kabangidon katba nagaliang kinong kekam jong kabalang pastor profesor kinong syarai kentuk ya ki nong kekam jong jingi sang samna kentuk kinong kekam jong jingi sang kentai bat kumjuru naganta ki kuaya ringkat lambat ki embatas hakabangin saminang ni yang pagin lek nahang te ba yang pagin yo ban pli yomat jong ke jubli ban pli yomat jong ke jubli dai reverend p hinyuta ibalong i ex moderator jong ka KDP Snap Temni kumjuru
ban pendut da kabangin penihar ya ka lama jibli da itemen besan pike lense dia kata ngin sarioro ban pelaj ye kebalun jibli da i pastor chat pastor S Basan i profesor B Kongwir teman besan El Rizal teman besan G R Lengkoi ti ngikepat yang baru hak bangi sami nang ni ngakwa ban ong kum ni na berta jungi kipai ba bangin sieyen hak ni kapor ke bangi ni nang ni bat bangi le hang tai ni lam sua inong kikam jong ka barang pastor kiba yadon ka lem hak ni kapor ki nong serai baru ikut komisi balang kumjuru igini ginong kikam jing seng ketai jing seng samla bat baru gin batis kibangidon menta te menta ni mino nang ni ya bagin lek hang te ba ak bagin tayo ya ka ban pli ya umat jong ka juli hadir ba ngilalakan pendap ya kini bentang ngin sayawan lang hangi hayang bele bangin sa pendam ya ka program kabasa temar kata saisir na kerpat yang ni kum panjang du kabalang bangin yeye batkat bang mangin nang ngini ya ang te aba te supa ngini ye
poin sa ko ko tapat to gani program ba ngenyo no e biting wailang ya katiem so te sepan ya inong delapan kre nang tagani kesim som ken soba ban sim ni kita ban ya ba kerpag na tunta tungilang baro pangidiyang ba kum kedak dong kejing buram kau na tunta kali kejibeli soba ngirian mau di rumah saya ni si noilam
jong kebalang dai temen san jiar koi hadir nangta repati di samna bagi perkre bandung iri jingaingo yang sama-sama pada kelompok history lupa jong kebalang presiden mobil itu kesenam transpak naik pra hadu kesenam kerja mulai kalau transpak perusahaan senam kelompok ini hak menekong hak kesenam transpak kendai pendiriu hak bakut jong kesenam dalam kota ayam Islam Sahib Edward Hughes William bak Ramjan kelapoi hak kesenam mobil kalau dontan kawai kata kekam kalau banyak keren bak dirang bak senam bak kinong ilam jong kesenam ban Bakadon kawai kekam kalau baliok peli ya school ban sibuk kekam pun kawai nak dijaga jalan kata kapa hadin kerja keren baru arliang mamlang kilai poi syaka tinggi suku jenggot bat yang menjurlang nagaliang joka balang nagaliang joka senong kan tahu di kerja school kalau nagaliang joka mission kan penyok nong hikam kalau merupakan joka senong bat penyok ia kena school kat pun report bapau sai bang 4 school negeri Kristen hadu bakut jong Islam deiru ahak negeri Islam kat raspak kendai pundriu nagaliang jong mission Kristen ya negeri school kebalan mereka negeri Islam kat raspak kendai punyau kat pun ke statistik report jong ke Shela district layok na ke foreign mission jong kebalan presbyterian na rebels balaron south di Kristen kata ujasing bakilok jongku ubadai nak nom pendeng buat kosong ha ro ha kene disno mopen berwei pak ukerhin buat kalau jongbu ubalakha buat kosong balong utrais nom jong disno mopenaka bor man kan ulot ubananong wa ubalong wei nek no hikai benengkong jong kene school mission ulasong wasah buat ukerhin Nada lekikna school akan bakut coba senam ke senam keras pak kenai nyel kila don kat rangut tang senrang sudan. Deiru hak kat apering jom benai tun kat keras pak kenai nyel baladon kejing kenu cumai bakrau bakari kesi bajai dia. Balembah jom de kejing dia kalau penolong iki briu ban pai soble. Bakat hadu ke bakut coba senam kat keras pak kenai pukra Kristen kila kiu sekalai kumut. Isenrang kat samut bat ikan kei kan ringwot nak hinriu teli yen bat di bakam pun kidei nak jadi nanda siem deiru akan kesenam balatung ya kabalam Reverend E.H. William ubalong missionary ubasuma nilkong ya kabalam ha kata kapua nata susu katkum ke foreign mission of the Presbyterian Church of Well on Hasijatia Hills ke statistik juga Shela Presbytery kaba leo bandung senap keras pak kenai pupra kenai kendai di Kristen kila diu sakalai bunyungut kan ringut sendrang arpu ingut ikentai ban kinong kuliah kene ke school kila lontang hak samut ikentai lainut bagi sendrang hak arbut kebalai kaloro kapor kababun di Kristen hakari kesijantian kisah pensitom haki bangpan long Kristen Ibabun ru Kristen kibadon haga distrik Shela kila syak penting hadi tu ibompat long Kristen badon haga snomo pen ru ihak haga negeju apa kumba kapau haga history jong kapalang balako di Reverend Angel Jones hapo jong distrik Shela iprabange jong kapang mopen ru isyak sibun na kita kejingai Kristen jogi kebesar Abapahan sa kejindon di Kristen haga senang mopen di kamproi step ban dia kejindon di kena school. Kumta di Kristen haga senang kat kenai spakra kila kiu sa kemio pun ringwot. Di senrang sa pulaingot bat ikan sei lai pulaingot. Haga bakut joga senang kat kenai spak kat wei kejindon di Kristen kila kiu frapo laingot mrei haga bakut joga senang kila hiar no sa kemio pun ringwot. Basang Wat lagi jindon kiriu kot kempat tabun mereka balang kala terang banjo teman besan kumta ketian kala boy saka shit saka presbytery kebalang lain iso komnaing kat nais pasang lamen juru daga presbytery baka balang mopen kan yo teman basan no kumta kala jit yo Reverend Owen Evans missionary
bat juga distrik sila bat 1 menit teman pesan nak kabalang nawar pan pendap ya kanegakam ya kejingit teman pesan bandingkong balapan long kesenam kat nai sepat breu layok tang wei teman pesan ubadai ujar sing balapan tentang teman pesan ya kabalang seolah au nai noprak kat nai sepat breu Andrei nak ikat tu mana kita tahu bahawa semalam panpoi harga ada presbytery, kumta kabalang, bahawa kumta ke presbytery, kalau penolong ya kabalalong hak kabalang nong sawia, hak sendak hak kena ispak niu, kalau penkentang teman san niu jasing, kum teman san jong kabalang, bandriu, ujasing ulalong teman pesan ubanding kong jong kabalang, ulalong Kristan ubanding kong buat wasit ham, ubah kesenong tenang jauh ubadai nanong pendan. Balong ru usok nengkong na peden kisawut ubala kelalong teman besan baru lalong teman besan benengkong nadu bala syakit ku teman besan ulah trai minat yaga balasya ni au kubah syikuk senam ban ulah patno atas senam hak nai spak hak nriu dei hak presbytery ke balalong hamosto ke bala pelong ye keji sing ken mau gorong jasing rengkan pati wei pat ki teman besan presbytery ke bandengkong hak kabalang kalau tiang ika seorang sila presbytery hak senam hak nai spak syikau hak kabakadang rantang kumbah nyau penringut di Kristan hak ke presbytery ke balalong hak kabalang kelai periang ni idekor pada delegat bahro ibaya boy hak dari jingseng kelong abspan san pemut kalalong ruka presbytery ke bapensah jingkan mau ia kabalang hak bakal presbytery kalau ikut ikam ke batmai ye bandon ya kasatel dan isau basan teli di barang di marjan b bandon ya kasatan di komiti jong ke presbytery nah tak kabar jauh kayeng mane hanong pendet icasing teman besan benengkong jong ke barang pen ulah pendiang ya kayeng mane hanong pendet hak senam hak kentai sepak hak wei da kejing sei bor jong pilong mi ke barang mopen nak pon jong hawam hak kata kapor bat lapan yang ya kejing mane hak kene kesenong baprang teman pesan baar kabarang layo budget akas senam hak kentai sepak lai pesan udah indro bertong bat lapan bentang iu kabarang nong skel wei pat teman pesan kabarang dasai hapok jo pilih sispa atusan senam nadu senam hak transpak kentai program adu senam arjar pulai kilo kumne teman pesan jarsing Leo berodeng kat kenai sepak dia, teman san indro kat kenai sepak lai kosan, teman san dual shon kat kenai sepak lai kumbriu, nada teman san hewarson nada sien kat kenai sepak berkopra, teman san OS Norian kat kenai sepak berkopra, teman san W Samling kat kenai sepak berkopra, nada teman san bolondro kabani kat kenai sepak berkosang, prapusal. Teman-teman string di balapano terkenai sepak proposal, teman-teman blasting well tersuai balapano terkenai sepak natusal, nata teman-teman tiada balapano Islam arja, teman-teman Elisau Islam arja, teman-teman W Kabani Belasak Weno Presbytery Islam arja, teman-teman balapano teman-teman di Aisyah Islam arja, nata teman-teman AF Funi kebalai banjir po kebalan senam abajar syiko nata kesenam hak kentai hak kesenam abajar kapsal teman-teman di alupoi bagi teman-teman jadi orang jadi lawan teman-teman kan nyumun kubah kebalan balsai nadu kesenam hak transpak kentai kufra nadu kesenam abajar akulai Jingiseng presbytery hapo bisis pa atusan senam atas pak naju prang adu senam ajar akulai kilom kumne kebanengkong kasora sela presbytery kebanengkong lawan hapo kabalang senam hak nais pak soko nang kasora sela presbytery hak senam hak nais pak soko nang ta kasela presbytery hak nais pak sangko kasela presbytery hak nais pak nyobu prang kasela presbytery ajar riu bat kejing sen mereka tahu jom kejing kisah not set ni hak senam ajar hak lain kejing sen jom seorang sila presbytery hak senam hak kentai pasal kau kalau ru senam sak jingken mau ya kebalang hak ba keladon kejing sen ya ai ku play markliam jom kejing ya kampno jom seorang distrik bat ke sila distrik hak ba
Kila donok lagi jauh ke presbyteri ke Balatikum ke Sila presbyteri pat ke Sora presbyteri. Kebalan kalau yo ru pan kai di artuli kebalan. Kebenakon kebalan kendram. Lalu no kesenan kat kentai spa syuto lane kat kentai spa kat way. Berkawai pat kebalan kalau kai ya kebalan. Kalau kebalan tahap berbah, ya kabai layo pan ru ya kat kentai trip dum nai me arjar kat lain. Kebalang hati jenang roy cobi kun coba bang ke komiti balang telah ikut mankerpat ke presbyteri lembaga mau pendistrik pan bor bat snai ke ying mane ke batmai bat lit no ya ke ying mane ke barem ke baladon kumpa sispa snem hadin ba kebalang telah ikut jilbit na ke presbyteri kalau penbit pendiang di jingdon kamporo ikut Islam plan bat weipat di jingdon kam kunta kebalang telah ikut pan stam ia ingin mana akan dia terima beri arhajar sam. Layu akan sedang kita cintai, akan cintai dorkat pastor di sana. Kita memesan kita renjak, kita memesan juga balang, kita kat komiti juga balang, kilom ni, kilom pa, kistamla juga balang. Bagai yo ruban share lingkan kong, katai kesmi, bangkum kadak kecing sedang dia kita cintai, layu bangkelong itu cintai. Layu rupan penkentang ya kedirian mana kebat kemai agar sipung teriksep kembar arja artulai dari Reverend P. Yuta dalam teks meritor juga silap presbyteri buat penulisan SK Rasuai. Kejingdon di Kristen hadu jong benegesnam kebomot mentang ilom basis pak sampulien kejingdon jong Kristen barot hadu jong benekor bementang ilom pentai pak sambut kejingdon di nong salai hadu kebakut jong benegesnam kebementang ilom arwut. Bak kabalang pen kalau kawai di kibalang kamrin. Kat bagi nang dolang bak mau don mopen kilalong kibalang tumi apo jong ke distrik mau don mopen katu peneteli senam hadin balayo ia lebih jong ke distrik kumta kabalang mopen kilalong kawai di kibalang bak kilalong ruka tumi jong ke distrik hadu jong ke depot. Sekarang bagi negara history kebalang kot kabalang yang yo banten sengau tu boleh berpulang tentang dorong jongko. Amin. Dalam hari ini poin nak sebuah bentar tentang bang belum nak ia kejeng ayu kesamla di konkret belum kejeng ayu buat agak juga puas kiran aku lagi kuaya kakuaya tu kejeng yang kena balang presiden mopen dia kata kakuaya tu kejeng samla balang presiden mopen ini kian konkret perbuat sebab sama kian belum ini kejeng ayu but entah saja bandung ia ke jeng ayu akhirnya iwe ia rangga balang na kebalang kajong blay maupun ingkesan kebalang ngirapat soba ia kebalang blay berdasarkan lembat ngiripor baik soba banten ketang ia ke jeng ayu ita ini bahas tolan selah. Our
Kadang terjadikan banyak banyak berjam di kumpulan para punya berjam terku nak berkata jam baru ada bagi dia di semua kali. Yang akan dia bertentang bila ai berkata yang akan berkuat apa yang dari kekuatan berjam terku yang di kapalan maupun pinang roy problem terku yang dua. Rupa di wahab neng idap tang dari semua bat dari semua orang yame ublay kepada dari berarti isne bamla kersian yang kabalam jome lengba kisni kibalaya lengba arkis pa arputan senen kamlong kapor kepada kendiat putra yang dia nanti jauh sepakat bukan senang. Lihat pembidiknya kelong, nak bidiknya siapa bidiknya, habis tangnya ke malam. Kau berani mendak bidiknya, melihat isnai mana melihat tanya ke malam. Saya jamin hakan dia senang maupun. Kanong idap dari kemen banyak yang di jamin. Gimana siangnya itu tekam, badai itu kabalan. Gelios niau, ikan histori dia nanti jangka, kedap kerja soe memperkat. Hari kedap kerja men bergerak apa? Bagaimana kau sisa dengan tanya kabalan halal musia, bagi kedap juga dijawab dengan orang penperayaan. Rai sisa yogi, ia kaki kejamin. Balik kian kami kelong oat amen. Rai kelak bah, ikan mau itu perang ngejeni. Hakan ega balang, bon ino cerai. Atrai kena bersihin no. Kebalang kami kedawang. Sibon atrai kelong rei. Rai kena bah. Kekam kami kedawang sibon keterang. Ban syakri kekam kami. Hari ini nanti bagi akan putra, bagi saya macam jom kini tikpa berani macam ni. Rai merasa arwah bilang don, kalau kalau mesti terperkat, jika kamu jom menpantarun seberang, hari atrai misalnya iki jom, nanti pula jom om, ngandonin kat harga segi, harus kawai do jatuh percaya. Rai kita bikin saya kebelang jom. Hadu kebakut, jauh ia nanti jauhka, anda hamon kuat ya kebalang, nanti kepercayai, kebalang jauh yang maupun kan skem bukanlah, bagai ia seberang, rai Yesus ini kebalang jadi kejauh, kebagi atrai yang nonton kinu pendek, ye ke berkah bagi dia, ye laban le, retrai jerat kebomlah jauh ini, mami mentersian bukanlah, ini skem. Nilaiwan hakan ini kesini, bantuan bau yang ini smokeman, yang ini dapat cispa arbusan sedang. Nanti baru berkat subhan, yang yo sisa, bat ni kersian yang kita kumpul jome, yang ini kebalang, kalau sisa mat jomi, katno kaji isnai, kajome ya kan, diduai bangan kerku ya kan, nang ne syakmat, bagaimana aturan bantuan kamha, ispas nang kemanawan. Kirana kaki jame, ikmi nanti bagi aktermen putrai, bagaimana mentersian ya kan, hati por baru, bagaimana jame, kanam samcia, kanam yocia, kanam tat kanam ruai, apakah ya yang baik bijike juga dibikin, menterku ya kan bukan rat apa, dihagen ke por, yo ya kepada lumlang saudong, ya gani ke kompon balik ke dia ke makan jame, ijon ke bentang, banian do banian ai sekam ke jame. Ban Kristen hati bon di bantai kam jame. Dokter ku yang di baru perno dari kepor. Bagan lawan sisa kendra subhan. Kapan Kristen yang kam jame la kalau kan ke banta. Bangi kum kinong ya ai. Nilong ki berit ni ai kam jame kalau kam ke bekrau. Hari ai ki jame kalau ke berit kendra. Dagi ki ku kemla ai ni. Hari trai to yang betul ku mi. Long ka burong ya mi ku kendra subhan. Haga kerteng ke jauh Yesus. Amen.
bentar kata ngomong video snow ya bikin keren di kita game kabong pu long sure bat nang ya da kabor dai moderator jom ka silap ri ngan san pike ngan se es pa bi koi se le ka bentar kung ini solang ikan dapat jual ba pa pulai kan ba jingwai kabar pa pulai kanya ke gospel blay seberang sekelang kapipai penroy kebalang mesir tuai bantai kini gun hajar kaplan na jingdung teliu bayam na enyangi kinwan rifsya banyaro nang penembaro lai terlibat sebanyak. Banyan kay gospel may syafran sa galing kapitay. Banroy, magkahalan, mesinto ay bantay. Yenmego na sa nawalan, natingong limanin. Nainyayi, kinwan bilsa, bayan rolong penin. Kating bunyo, hasil bili, kasawa aritla. Tuan lupa bayan segi, wajib penin makram. Kain makin tersanantri, berdekatin cinta. Negabasa nobring rere, yensei kasih yaro. Jengduai di rilkut ginggiu, gojit ai humain. Jiyaro se yonai gingriu, jengger soi umensir. Saben jadi Indonesia, iten aku kasih. Yenyaroja adi jintem, kajing jokal bari. Someday, of course, you're going to be poor, I'm still poor. Only this love, here, you don't know about children, about the balance, about other than the children, the family. One is maybe at the one that who you meet, or don't hear anyone there, but don't see them who's on there. And there you shall say, don't have dollar, but the same union, or but third bound to the room, John, the one who
Krian di bawah panjang sebagai Indonesia Super. Nâng con ngày một lấy một cái nhỏ ngay cái này cái lát ban nhỏ mình chưa mình cả lòng mất thì cùng cả barang hai cái barang thì giờ cái đáp chết ba tu fan nem bongka hai cái này cái gì hầu như nam ở gia ở qua kalau kita penjalan ke yang lain và hai cái này nam cùng mendapat trong press itu oleh yo ia kembali dari syurga sakit lain ini dijadikan jubilee jom kebalan kok presbytery kembali kedai mafia ini kumadator ngakha ia pikir keku kedok jadi ini baru lagi kebalan hati kok saat ini mau tiba ini kebalan seperti but itu pada saat ujian ada jarak lain oleh hantai kebalan lain kensau hati jingat ini seswi sentrial jubilee celebration yang kebalan itu tergingkap sispa santosnya bangga bangga buat penhari kelama jubilee Aku buat support stem, bahasa jubilee stem, jangan ban perempat, ya kecil jubilee itu maka belang berkembang. Mentah ni, ngayok ni syurga pi kum kabalang, hanya open, ban penher lama jubilee kemudian sejak mentah stem, ban perempat. Kerana kan dia kecil jubilee kebakun kebalang dia pendek. Jadi nanti ko bahagian hata lagi. Jo bisa apa? Di program bantu ikut generasi jubilee golden jubilee jom kebalang mungkam. Nasulai itu pada ini yang mau terlihat bang orang yang jauh ini perlu banai di lingkaran ketua ini harus orang. Ayo mulai kita kini di generasi berkerpan sebagai barang dan bagi waktu modern dan presbytery ngayo banyak. Ke ngaku aku terkait orang yang banyak wah orang sim banyak ini siapa kajian jubilee pada kejengkau jengku juga ketkum ketien jonglei andainya hai baik no cha ketiem bawa kebalang selalu disuapan ya hai seketim ngai kublai wasui centennial jubilee celebration ya pi baro naga pi chairman teman besar chairman teman besar Al Rizal, but teman besar Al Nuhois ketua di Jubilee Committee, Pastor in charge Reverend S. Basan, Pro Pastor B. Comware, githat jong the Jubilee Committee, ya githat jong Committee balang baro jong ke balang mopen, ya ki para bangai nato ke lokpa ke lokmi ki khun sama khun wet jong ka balang ro ai tu le ki baro agatan batyam badon botam rai jisu na ai tu le ro agane ko ya ki khun jong ka balang mopen ki ba ka balang mopen ka khot ya bi le ke sni bukan panjoka badon fen jong ki ba long ki non sharai ro ha ki wei pat ki balang ha ki baki ki don lapo presbytery ne shabat presbytery pro batar pam na ai kublai ha gane ni jo ka katem ya Reverend P. Nyota belong
Pastor Ramba ajong ke presbytery jongi, along ex-moderator jong ke KJP Sangi, ex-moderator ke Cela Presbytery, bagi bahagian ini setiap. Yo ayah kaban pli, yo mat sa jing ke mau jubli, bat kunjuro insa ayah ka kor hal dia sang sibet jangan. Ai koblai yati teman bersama Ramba kami yang ni ke dalam na ka balang lang wan roy apan don awen wero ke balalong teman bersama Ramba ka balang teman bersama Ramba ka district maupun ka presbytery ro but kini teman bersama ya Kibalalong ko ke ex-moderator jong presbytery. Nagdanga ko lay ya ti parangai na kabalang lay ing kasama upen. Kiba kini dolang tongki ya kini report dan nang ay mesti mencucu ya kabalang ne bat peneran ni kini yang mana di sekar belai kami. Kulai sebut nak utar dia dolang tapi nak duk kena yalam balang bat hado ikhat jong ka balang bai kuai ro kiwama badai la benjar keteng ne te was no ye nai kulai ye paro keteng rai no ne dungi Jesus Christ kathem ya ka balang ka bo kunto kumbala pau program galong to long shuru bat nang yai ka kabore ka balabu nongrem na ka kitab nong bisa stand le nong ka khat ka bahar the way na pole ne ka khat wanong slam ko ngalong ngan phai bat kat bala ngan step ya ne ka jingkuran lamrang ya tiam ne ko ka khat ka ong ka wa kisan ka nong mai ki ka ta ka wa barin ka wa kisan ke ko muslim jonga tunang yai da kabor lai shaka kte long shur kam champao ha kene ka chim ka ba phi kliabo hanrai habangi le prakhat haba prakhat kham chliu ya kata ke jingjian ne jingjo ka ba pelong ban pani kini ki kentien ko muslim jonga tunang yai da kabor nila banom kalong kebadai benar, tu long sulur, bat nang yai, dak bor, tu long sulur, bat nang yai, dak bor, ngilio slow yang kita perpau, ya ka history jong ka jingjai berti ke balang, jong secretary jong ka jubilee committee, balak perpau wang tu, ya ka jing ki baka balang kalau dia berniat. Lambang jong kini dispar sang senam. Terwah pren kini kijing ngaso balong ke badai ya ka balang baka bu ya kene ka tim balong ke kijing ai mensiam ka jing pesat mensiam ya kinong ya lam jong ka balang ya ki nong ket kam ki bahakmat ka jesen ke thai ki jesen sama jesen khna banang yai syukran daga bor te kenang bani syai ngakwa ya kabanda kentho anu tai halo jong ada teks kaktien ki jong le ka ba philasot ban bo ya kene tem kene kalau ke jenwai job thma ka diora bo barak hadian mitla job usisara Orangga di paya pom ujaben siem di kanan. Kedibora kelong kanong itu pa kapan tikhu di Israel bat kalong ro kanong bisa yang tikhu di Israel hakata po. Bat barat paulong ramba sipai di Israel. Hakalan no kabasau jong kene kita leku punya asipang kani ke jingjok thma
jong ke Deborah bat ubarat ya ki pat ya pom ki kanan dan ginom ya pai siya kita beta ada pia snow kwa bat snow yo por hila ban ya le pe hayen kumnu kila jok ya kita ketma bala thok benya ha kalano basas ke usiam kanan urong baklan bor tausiam jebet laom ba u sisara u ramba sipai jong di kanan ula lumlam kendai spa teli ki kalina bat upaya pom bebuon ba Kalian nadu harishat kata ka sinong kejong usisalau payapom uramba payapom kikana hadu kawa kisan ini kalian ban yale percaya di Israel bat ubarat maka Deborah lambat ki syukur wajar ki khon Naphtali ba Zabulon ki balong ki khon Jacob Naphtali ba Zabulon ki khon Jacob kini ki syukur wajar kita ki bahia paten na gini ki kepartemen long kini ki lalek hiar na ulung tabong sekawa pisan banda kali poi bani kendu ang dawa pisan lam ki dingale bat barat rabe kita kali bat utang pagi pom sesara bat baru lagi kila kelan ya munsyam don weiru wala lakim usesara hero utau ramba pagi pom wala kerja dengan kerja wala poi syaki yang jang kerja kat ngau beber no kenes kejel kalau khat ya u syapo kalau pentak u de kebanat ulah thai bat u la kwa kia penjatai ka jael ka pentak ya u de kebanat bat nah pentak de kebanat ka sim siong ka sim yo snar bat turnem batsa naki moi jongo sa hadu bala pei utosna hadu khendo sisrao na yau je kani ka pensisha ya kata bala on da Deborah au barat abo barat ula on ya ka banyale lang batu syakatma habaka Deborah ka ong kie barat let persyai kini ya kini ki kanan ki balawan bantu sini ubara wong lada pamle lada palik nganle lada pamle te nganomle bat kani ka persyai ke ka baka Deborah ka ong ya ka banle nganle lam banme panban manum yo buram mame na kene bijing lai namar turai un tieno yo sisara hakakti ka kenthei kalau kita sisara la ya hakakti jong kejel jadi kene bijing jo jadi orang bu banyak la thau ban wai je wai la tho akene kelong kawasan kejeruai kalau kebasan bar awai kede kejeruai jok ma dan lagi ni kalau kiken tie hadir khat kebar awai jok kede kelong mo oh mensiam jonga to nang yai da kebo hakot ba aparen da pe ka King James version kita version no kot ba aparen but kampau mene King James version but ka New International Version. Hari King James version la om
Oh my soul, thou hast trodden down strength. Haktin kasih mut kau mesti mendengar. Palayu roy ia kebor, bak kejemut hendak dulu. Kau mesti mendengar. Pala penduduk bor, pala job, pala penyam, yang tahu bakwan bor, usi serah. Bak kau ikai kepala dapjia, kau ikai kepala la, kapor kepala la. Kapas tense kumaong hak tiang keren. Kata bagi paipat siakan New International Version kaong ni. March on my soul, be strong. March on my soul, be strong. Oh nang yan siakan ko mensiam jonga. Long kau kawan, long. Kebasyo. Ini akli version kita yang dijong kepor. Kumangalang King James version ketau yang kepor kumangala past tense. But kini ka New International Version ketau pat yang ke present continuous tense kepor namni syakmat. Namni syakmat. But nah kini kepor ngakuat pen kami kini kepor baroah kepor balala bat kepor nangni syakmat kadi merau bana keden berlejok kemai sisora kila plu kemensiam dan kejingkeman kilang snow yo bor yo mensiam bat snow shoot ban tom kejingnya bat kejingale bala ban mi kat badang wan kepor Yali osnau ikan history ke balang kemnu bakal yai lembah kejingga bakali ke kot ba ha kejingga nanti pele se wala dari kendu kejingga lama ru ya kejingjo bakatagai mensiam kumnu benang yai syakram jago kejingjo benang ai war ai mensiam bat pensur wajib koi pat kejingga balak benang di syakmat bat ni snow kambo kum bangi juai hatu ko juai mensiam jonga nang lek kelum ki badang sa kim long kham klau ya juai balala mensiam jonga nang yai kilum nang le kilum kibran sa kem long kham krau ya kiwei balala naso ke ketu lomba kene ke tip kabalang galbo bat ada kaba pi phaidien banyeri ya dia ti ke sispa sansnem kablada kini kalau kakuwa kaba naga jiruai dong juai jadi kebalang mu pada ibu ikan ini tim kumengalon pilabu ada banyak tanya tiari pusat bang dan kaba pihak haji yang sedikitnya ti jong kebalang kini sispa transnem batunu menang jampat Malaysia kemat hari dia nanti kaba jalan Kompak lapan Paulo hagane ka history jong kabalang. Lihat kedua di kijing la kema persya di bor kijing dom kabalang persya di pray jong kabalang. Bat kijikai samton rai jong ka. Kompak kade berau barak kelajok kabalang mo perlo. Nange kelamat kijing jong. Kumno ban ri ban dah lagi jong. But no one ram ya ki wei ban bola mi wei pan show fresh kuto mengilio snow ke history kum kabalang phir lapan khai wei pat ro ki balang kabalang kenlang kabalang dana uthi
Kini kalau kat sakit ke bersai, ging jok joki ban ulam itu mesti berkodok. Siapa yang penem? Gila benang mi ki sisara, gila bandang mi ki sisara. Henry kumbaka om ketim jubli tolong seluruh banang yai dak kebor. Tolong seluruh ban yai dak kebor. Lambak Islam ke bandang wan. Sikan dia bandang ni kapor kalian yang kuat su ban Islam. Nang ni nak kuat ban pai baik no si kebor bede nak beta jong ke alam jong balang. Nak beta jong ki long ni. Nak beta jong ki sama. Hoi buat ke hab tu balik tu dia kan dengan kapor. Bandar snow ke ka kebor jubli ki bidang mbah jong ni kacil. Sikan tian nak kita kena yalam jong kabala, dolau pi Joshua, menyalam jong patlang belai, kita khot jong kabala syak jeng jok ban boy syak kanan. Ki Laisisha, apa Thailand, ngelihat semua kita bangun kita dong syarai. Ki bau belai ulah pendi nak kena ke balang, bat ki bau belai pat ulah khana aiki shaladi. Dan kemudian juga ki belalong ki Moses, bayar ki nong yalam barat pak, nong yalam barat pak ka balang hake district hake presbytery ro. Kilado iki mentah dan right. Ngay kita kecil di dong play. Komba Moses ulah penselur yang Joshua kitab Deuteronomy lai kuai kau no kita kentian kiba Moses ulah penselur yang Joshua. Bat hakene kitab Joshua tu. Ublay lo penselur yang Joshua ngakwa banyak pai segi dekat nama kupor kalian. Wong penkhai bat penselur hai lagi. Memelak penyelam yuliu bailan. Syah kata terri kejing pula. Moses oleh syuyoi yang kari kena najnai. Ulai ki kakam hati hau Joshua. Banyak lam pailam dong boleh cari kanan. Bangas snow ki nong serai ki belajar yang macam ki nong serai kini lam dong balang ham open. Kini kelai ki ya ka jing ya ka kam ban ya lam ya ka balang sya jing jawapan koi. Cari kanan. Ya kembau Joshua lelam ke kun Israel hadirin Moses kumta biru tolong di Joshua banyalam di kabalang dan di seluruh bakabor kata nak kata jom ki Mosrai banyak kata jom ki long kuye nak kendui ki long kuye jom kabalang Manlong ki Deborah menetrai rengkat begini alam jong kabalang. Kini kita kam ya ki. Kumbau barak kudon kam ya ke Deborah. Manlong ke jing ay mensiam. Manlong ke jing persan mensiam. Banyok bor banyak persyak iki kanan. Kumtaru. Kilong. Kinong yalam jong kabalang. Kidan kam, jadi kilong kami. Bandan senda jonti, bandet rei lam bat kinangilam kabalang. Kanal ba, lap berpoi syak thong bikin jom. Tolong ki Deborah, tome bandong ki Deborah. Man ai kat ti kijing kat syamlang baken elam jong kabalang bakabalang kala panjai ke bawah ya hero ki kun samla
Enthai bercirang jong kebalang. Tolong ki syukur wajar ki pagi pom ki bau barat bat ke dibora ki lelam banyak percaya ki pagi pom kenan upon wong ye ki sama bagi long ki sipai bapa Jesus Christ undau wong yu Timothy sipai bapa Jesus Christ Kadibara berpara kita gam ya pi kisamla jong kabala isyukau haja i chituli pendang la banyalam ya kabalang cari jingjo aon ka jingjo kam dei tang ke jong barat ka jingjo kam dei tang ka jitrelang banak bat kadibara kajing jok kalong dah kajing trelang jok siapa waja kisipai rangkat berkini gini alam jok kawan kebal alam berperboy ya high Israel siapa kajing jok ini kinamla balai kalam kisiapa waja kumta ke nong yalam jong kabalang ke dot kam yo ki kun sama ha tatma ban thom ni dia ban ya chra ba kelong ke jinkerman ya kala shai ni jong kabalang ka jingwai ko bises pa so poar da khot balai gong barang situli ke yo ka bod lay ban yang thma ban jok ka pakai ka khot yo ban riu se jingjot la ka lam sa ka jingem u Jesu belayau mabero ke kun kena jong kabalang sisa menta pinang ya kena rei pinang ya he pinang ya sang Pensak boy sekat kedang jilong kena samla pensak boy sekat jilong orang ba pensalong kita disyukur wajah pensalong na brand jong ki don ki ban me ban long ki barak kita bara ban yalam ya kabalang lashai lashisi namata ka na ong ya piru to ele menat ban em reu blai ban emrule bat kejing ka burong jong ka balang ka lai chai glesni ka shongo api kena muta nama kata nak pengkot di ka jengkren da ka bala kentu ya filang baro banong to long sulur nang ya da ka bo do ngadwai boleh kerhui program bagi kita film konkret paro nado pasdang kumne geningsi lambaki sni paro kita pindang jo bahkan bagi program boker pidon bang pendat agne kita kejugi boleh kerhu jadi ni program paro bagi long kebejo. Lain aku ini kecil kurang lampang ini kecil. Jubili, bahkan long kejaman koi bilang paro, tikur, jom kemalang mau pen, ulai, naruh dalam orang tu. Amen. Kulis buan teman sang moderator juga press bisri. Wadai por ibalengkot kila ai jing lampang yang kecil balong jing kersa pensul kentil ya kapalang ngadu kinong sai kinong ilang di jing isteng ketai kinong ilang di jing isteng
sama kena pakuta kerja bagi nala pania yang buat doble dia kena buat aswa nakot yai petri ben sebaban pernah Terdian bawai coba dijelasin, agak yang coba bangi, ya kebangilan persoalan adut di dalam serai di pastor, dan tanah baru arti di bang bakal mulai telah berkulik, pada baru padang jom distrik kebagian wan ada dijelasin, pada wai dijelasin, ini ampai pulau kandon kecing orke, bahkan kandon ruh kecing di salam dan baru wan sedang dijelasin. Kini kalau ngejin kerpat banyak syak yang terselah aman kamu sini lapor. Jadi kubakor kalian semat, minta agenda sekerja. Jadi kubagi program jom jinseng lagu agakor sekerja. Jadi kita yang perlu ino jinseng agakor abaje, kebaje kebahasin kantir agakor abaje. Dan dari usia jinseng itu agak jirwai dengan sim, na jinseng sama jom kepala. Sharman na utang ni Yiseng bilang Reverend S. Masan, nung yung lam jingwai, Mr. Ketian Sim, yo jingwai lam, jing pule ban jingwai na temunsan kan di yuknya, jingwai lam, SG, yo balum jing aingu, kat barang lum jing aingu, yo ya kuayan na jing seng samla barang Presbyterian dangan domba, na takabaan na stan kuayan yo jing seng samla maupun district, na takbalai na jing seng ikon ke barang Presbyterian maupun Shalom, nata besar nak tinggi sama Presbyterian maupun nata itu tinggi Wailam, bagi nokren hari tinggi dari Reverend Inyuta, kalau ex mentor yang lecet, kita juga sila Presbyteri, baca KTP sinat seni, ini yo tinggi pernah bah tinggi penuh, ini kalau tinggi pernah program berikut. Dekat tu mengira ya poisi kuntak berkut ngin sewan ka la sibet kumbas putri la na tapi jenis tang kaba ngin ya puai no dagan naba jewai bahas pa ar kusau kejing pot jubli kejing yak kalri kan sawjam jeng pen ini tulis rumah musim bersuai jisu rajab kasmi balai mi koi di dunia na di jengkom kenlah baru sautli berbat bat endar le pen kejengruan kerpat ye teman pesan isotun belum ex menurut jengka surat Presbyteri dan pelaj ini dagi jengkerku penuai semuanya. Kajeng pajeng belde, hajeng yakal bangme, kasawan jamjeng bandem ayaye, tulek siapa sembaswai Yesus lanjutkan siapa lagi miliki koi di
to kumbani ing to ka program Ramadan rai dari sentuh jumlah barawai di seng pastor di chan pastor resasan in ot yoke hangte ke potobot kepala snak nang firman nang babarok ini banyak sebentar menjadi sah penal ledat di depan Kekuat boleh iri kupor berkentang betul dua ya kepala dan tidak dikecil lagi kena orang iri yang dijaga siswa pesantren itu itu istilah kerku dia ada kepala hamil dia kebentang pada kepeteng kebandawan dan yang berang ini bat-bat yang syakri kat bakit segi Islam kinawan kau ini simpan keren baru jangka baru ketimbang sisa dibaca ketimbang mau kepulang naga betul kerja itu aku macam bat kemudian bawaan macam ni kecil sen wah kecil iba macam ni bukan orang cukup jenis ayat Yesus Kristus berterang nampaknya baru nafsu sepak canggih kerenggan jenis sebab kalau ayat ini kecil dan baru ayat ini saya bor jauh misal kiri kecil ku binang kerenggan kepala hangding perju awal dengan bersyukur dan kami berkata, "Aku mentah." Amin.